Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada pelan-pelan supaya mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua, kita akan belajar mengaji melanjutkan di surah At-Taubah yang kemarin kita belum habis membacanya. Jadi sekarang kita lanjut lagi di ayat tersebut, halaman 197 juz 10 ayat 62. Kepada sahabat semua yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Semoga apa yang kita baca pada hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi kepada sahabat semua, disimak tanda panah yang hitam ini ya, biar mudah mengikutinya bagi pemula ataupun lansia. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulah. Kita ulang. Man yuhadidillaha wa rasulahu fa'anna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'am. Qul abillahi wa
ورسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم.